Господні милості, года приєтнава того благодатючого ходюлі, всегда мені Христи от веки веков. Божу поваді наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко святый, благослови. Воскресli мертвый Христос, истинный Бог наш, моли се пречити пред непорочите майки Njegove, silom častnog i životvornog krsta, molitvami svetih glavnih crvenih apostola, svetih glavnih dobrovoljnih mučenika, prevodovnih i bogorodnih otec naših, svetih ravnoapostolskih Metodija i Kirila, i svetih učenikov i Klimenta i Nauma, Hristi čudotvorca, svetog svetitelja Savi, prosvetitelja Serčka, slatih slavnih dobrovoljnih učenika, prevodovnih i bogorodnih otec naših, svetih ravnoapostolnih i dobrovoljnih mučenika, i sve svjetih, i svetog Metodija, episkopa Antiohijskog, je Božji pamjet završajem i sve svjetih pomilovati spatnim, jak bila ljubec. Amin. Svetog vladike naše, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Hvala našem dragom vladiki Jovanu, što je došao ovdje, što je podijelio božanstvene darove sa ove časne trpeze i što smo se njegovom rukom svi pričestili njegovim služenjem. Najveća tajna i najveća ljubav Božja je ono što je on uradio u Hristu Gospodu. On je pozvao u jedinstvo čitav ljudski rod, čitavu prirodu stvorenu i to nije učinio nikako drugo nego došavši u ovaj svijet i podnijevši žrtvu i pokazavši ljubav od koje nema veće, da neko život svoj položi za bližnje svoje. To je učinio Gospod za sve nas, tako i ovo naše u ovom vremenu jedinstvo i ljudsko u porodicama, u životu našem, a Boga mi i u crkvi Božjoj, pošto smo i mi tu ljudi grešni u njoj, pa se dese nesporazumi i nejedinstva i ona se iscjeljuju samo žrtvom i samožrtvenom ljubavlju i svjedočenjem živoga i istinitoga Boga i istinite crkve Božje. Tako da, hvala Vladiko što imamo ponovo jedinstvo u crkvi. Nije jedinstvo došlo nikakvim našim umovanjima, niti našom sposobnošću, nego vašim svjedočenjem i vašom postojanošću i vašim istrajavanjem. Hvala vam na tome do neba i bit ćete sigurno za to nagrađeni i u Carstvu nebeskom, a mi ovdje ne možemo da se dovoljno zahvalimo koliko smo pouke i koliko pouke stičemo svaki dan gledajući vas kako ste prvi u smirenju, prvi u služenju, prvi u blagodarenju, iako nosite težak krst još uvijek. Neka bi dao Bog da i mi ponesemo te naše male krstiće na vladiku Jovana i da stalno se okupljamo na ovu službu Božiju. Vidite koliko je njemu važno da dođe ovdje i da podijeli ove božanstvene darove sa nama, tako i mi da se ne odvajamo od Boga, da se ne odvajamo od svete liturgije, da se ne odvajamo od molitve, da se ne odvajamo od milostinje, da se ne odvajamo od smirenja, jednom riječju, da se ne odvajamo od Hrista, spasitelja našeg, jer je u njemu, kao što kažu svetitelji divni, u njemu je suština svake vrline. Sve što želimo za sebe, pogledajmo u oči Hristove i to ćemo izmoliti i to će nam doći i to ćemo otkriti u njegovom čudesnom
Evanđelju Božijem i u njegovim čudesnim zapovijestima Božijim koje su svjetlost i ovoga života i onoga budućega. Kaže apostol Pavle, svjetlost Evanđelja Božijeg će obasjati i onaj besmrtni život. Neka bi tako bilo i neka bi se mi pričistili tom besmrtnom i vječnom životu. Hvala vam, Vladiko, na dolasku. Hvala što ćete biti s nama sad sljedeće nedelje i u Trebinju će Vladika biti s nama. Godišnjica je Vladike Atanasija. Pa ćemo u nedelju sljedeću, ako Bog da, svi zajedno saborno služiti u sabornom hramu. Biće nam i Vladika Jovan i bit će nam mitropolit Mesogej Lavreoitike, Nikolaj Hadži Nikolaou, i mnogi naši arhijereji iz naše pomjesne crkve. Imat ćemo nekolika dana predavanja i služenja i molitvi Bogu. U nedelju će Vladika večer da govori svoje svjedočanstvo i svoje sjećanje na Vladiku Atanasija sa Vladikom Hrisostomom, Sarajevskim mitropolitom i episkopom Metodijem, Gimnesno-Ikšićkim i Igumanom Mihajlom iz Svetih Arhangela iskod Prizrena. U subotu će govoriti Vladika Nikolaj Hadži Nikolaou, uveče, u večernjim časovima, u petak večer, uz još neka dešavanja bit će jedno laičko svjedočenje o svetom, o Vladiki Atanasiji, koje će proiznijeti ljudi koji su podijelili prve dane i kad je on došao u Hercegovinu, početak rata, i to svjedočanstvo ćete moći da njemu prisustvuje petak večer. Sve će to biti u kulturnom centru u Trebinju. Dobro ste došli, hvala Vladiko, odlučio sam mnogo, blagoslovite. Hvala vam i Vinčeju, još jedanput da se zahvalim za njegov otvorenu mogućnost da služimo također, predstavimo u Igalu, da možemo da služimo i u njegove parohiji ovdje u Herceg Novom Bogolje u Igalu i Cutovinu, kako se to naziva. Meni je velika čast što ću govoriti o Vladici Atanasiju. Naravno da ću to kazati i tada, pa na večeri kad ću govoriti, ali osjećam se vrlo nedostojnim da govorim o tom velikom čovjeku. Zato što je nas zadužio sa njegovim životom, ne samo sa njegovim učenjem. Drugo je nešto možda čovjek da priča sa njegovim učenjem, imate i uglednih profesora u kojem se možete ugledati, ali da se ugledaš na nekog, na životu njegovu, to je vrlo značajno. Zaista zahvaljujem što sada njegov naslednik Vladika Dimitrije nas je pozvao da govorimo nešto o bivšem zakonsko-hercegovačkom Atanasiju i da možemo da učestvujemo u radost njegovu, pre svega u Carstvu Božjem koje on ima sa svima svetima sada kad je već u tom nasleđu. Neka milost Božja bude sa svima vama, neka vas štiti, neka vas hrani u sve dane života vašeg.